Dewa Mkwena amakati speed point athi namhlanje obizwa void nangu Captain Makaula uthi void uthi nje void Captain Makaula onside Makgopa nabufakazi phakathi eboxini asibhekana lithuba nalithuba Khalakata evidence Makgopa ubufakazi uthi mina ngiphethe ubufakazi bokuthi besikhona eFNB Stadium ubona Raichoma Raifetsa rilebohile Mufukenga ayichoma Mufukenga ayifetsa Mufukenga udla igoli lakhe lesithathu kule season yena ke uRaichoma Raifetsa ngaleyo ndlela ke Orlando Pirates ihamba phambili ngegoli ke elilodwa eqandeni yena ke lapha ke Orlando Pirates akupheka nje kesishalela ngako ushunenkane nanga Captain Makaula uqedha ngespeed point uthi nje void ubizwa ivoid wasebona lapha ke Pascal kusho abona lapha ke Evidence Makgopa uyangena uMakgopa eboxini ubona Raichoma Raifetsa yahlala TV Yahlemnyam emnyama ngebala emhlophe ngenhliziyo Raichoma Raifetsa Raichoma Raifetsa uthi Mfukeng ningakhohlwa madoda nimfonele emva kwegame ukhona into engiyiphethe elesibili igoli elidliwa uMfukenga wase kwathumizanto kwathumizanto Raichoma Raifetsa rilebohile Mufukenga nathi khona lika Oprimo Diba elidayisa elibuyisana lapha ngemuva Evidence Makgopa uthi uyalidla leli bhola Raichoma Raifetsa yadlala TV wadlala umtshini wesatellite yahlemnyam